Biz Dornica şirketi olarak kullanıcılarımızla daha yakından temas kurmak ve daha iyi hizmet vermek için bu fuara katıldık ve çok memnunuz. Sizleri de bekliyoruz. ما از طرف شرکت دورنیکا برای اینکه بتونیم با مشتری هامون از نزدیک تماس داشته باشیم و بهشون خدمات بهتر و بیشتری ارائه بدیم به این نمایشگاه پیوستیم و از حضورمون خیلی خوشحال هستیم. شما رو هم به اینجا دعوت میکنیم.